Matauni maria maratanywa kwambatwa ngathi na gutuika mithuvari ni tauni ya Runyenje iri gicigo ria bunge kia Runyenje, tauni ya Siakago iri gicigo ria bunge kia Mbeere Iguru na tauni ya Kiritiri iri gicigo ria bunge kia Mbeere Therero, na vamwe na muthuvari wa tauni ya Embu, kaunti ya Embu ni korona mithuvari na kuringana na minista wa migunda na ukuri wa matauni Raymond Kinyua, mivango iyo ni yambiritie mikakati ya gutua Runyenje, Siakago na Kiritiri mithuvari kana municipalities ni yambiririe mieri iri mithiru, na kamiti iria irathuthuria uvoro ucio ni yathurirwo ni kigazetwa ni CS kana waziri wa migunda Alice Wahome, na mauka guku governor avota kuma inaugurate kana kuma vawira mambiririe na maina mieri ithatu makuru matuvete report. Kinyua gatariria mithuvari iyo ni kuvotithia thirikari ya kaunti kuvanga uthii na mbere matauni mau, gutwara motungata ma thirikari vakuvi na mwingi na wandu umwe na gukiria uturo wa ikari kuvitukira mieke itiganite. Gikeno ni gukorwa riria twina mithuvari iyo ni tuvotaka kunyitanira na waegezaji kana investors kana avuri ya biashara aria marenda guka gwetwe nundu thirikari ikoragwa yathie vakuvi muno nandu. Wakairi ni tuvotaka ku attract funding kana kunyita mbeca cia ku improve services kama varavara, mai, kuria andu mangithiecaga wana mathoko wana stage ta uria twekire guku Embu. Woguo nwanirite kwina muvango wa thirikari ya kaunti ya Embu kwa kwaraniria na thirikari ya Kirinyaga na niguo tauni ya makutano ma Mwea ona yetwike muthuvari. Ndi tugukorwo tugikinyira the business community nikenda tuvote kumereithia turorie mivaka tuone kuria mithuvari gukorwo ikinyite, na ningienda kuga kauni kaundu kamwe karia governor promisire na kimva wajibu ucio wa ku make sure by the time tulikie tamu ino ni tugukorwa turutete wira ucio. Mitaratara yonthe mirumiririe kuringana na minista Kinyua mithuvari iyo ivatie kwambiriria kuruta wira mweri wa kana mwaka turorete wa mwaka wa 2027. Miti ivetwe mithenya 90 na twe tayari kamiti ni gukorwo igithie ground na nireciria we will be on time. Twarikia kunyita ripoti mbere ya December kuma kamiti kwe processes iria irothagwa riu kumana na ripoti iyo, tondu niyo ikavota gutwereithia kuria mivakeri mikumbwiri nundu nginya kamiti iyo na IBC population iria ikuo tukinavota kuthondeka governance structure. Vanduri va Inooro TV ni tauni ya Embu, ni Ebita Dennis Fundi.